odmah tu da postavimo sa goalkeeper pozicije. Na goalkeeper doći neki drugi nego Subašić, Damjan Subašić, koji brani u AS Monaco. Onda na levoj poziciji imamo jednog, čini se znao koga tu donesem, to je Haris Čalaj. Haris Čalaj je tu, znači na levoj poziciji. Molim Boga da ne bude pada, znači ajde, na levoj poziciji imamo Dario Crnić i najskuplji igrač u ovom timu, na kraju ćemo reći cene za igrača. I ja mislim da je i najbolji na jednoj sebi poziciji. Imamo Čoruku, znači Čoruku sad dali zadovoljno, znači Čoruku je najjači rejting ljudi. Sad vidim ko je jači, 70, isti su kao sa Darijom Srnom, ali Darija Srna je bio skuplji. Na drugoj crne poziciji nisam mogao da nađem nikog, pa sam doneo nekog levog igrača. Stvarno ne znam da li igra za reprezentaciju Hrvatske, a radi se o Punčecu, znači on je na CB poziciji, onda na center defending midfielderu poziciji imamo Sertika, znači Sertik, šta pričate o njemu, isto dobar igrač. Leme pozicije, znači formacija 4-1-2-1-2, na leme poziciji Perišić, znači njega sam dosta malo pomisla kako sam vidio, rekao odmah da ga kupim. Idemo na leme poziciju. Ajde. Ovdje isto bio neki levi, znači nisam neki broženi igrač koji sam pratio 10 pointa. Tulina, znači isto Hrvatska, nadam se na kojem timu, ja mislim da je u drugoj ligi Bundeslige na Kamu. Sve mislite da je Rakitić, ali za njega, znači mislim pointa. Tu sam stavio, znači Bačilića, Grgića, ja mislim Sergej Bačilić, Grgić, ajde da se sad baka može. Dobro, na jednom setu je Ivica Olić, ali ne Ivica, već iz Hamburgera. Ivica Olić, znači 79 rating isto, ali vidite da nije Red Bull. Na drugo je isto neki levi. Igrač. Radi se o Tadiću. Ajde molim. Eto, to je taj squad builder cene. Sad da vam kažem cene. Znači cene Čorluka 850, Subašić 450, Čulina 200, Olić 500, Tadić 250, Srna 950, najskuplji Punčec 250, Sertic 400, Čale 200, Bačlić, Grgić 350 i Perišić 750, Tužno sklad košta 5150, sad sa 2750 prike od 5 do 6 košta ovaj sklad builder. Ako se svida ovaj sklad builder, pišite još neko možda, ako bilo takvi korisnici na sklapam. To je bilo kod ovog sklad buildera, ostavite like, subscribe, ako se video svidao, ako nije dislike, možete ljutiti, ako se tipa